Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Unong Tremon ngobha uba disparsing rani ubala bodin touch chitan ha kabaya day bat kajing like thali jong ki pos ha gitna tre kam ba pher ka sarkar jilla dangshan ulapan jingtip ka hakwa jingtip lani ka right to information khnang banyo ya ka jingtip ka ba thikna ha kajing ya kran bat kilat pathai khubor uba disparsing rani ulaong bakat kum ki jubab RTI balayo pdiang lalap bakidon hado 6000 hanyos pa pradli ki pos ki balat thali hapo kitna tre kam jong ka sarkar jilla ya ki ba 4 shimla pendap satya hado menta menne Hadian bangalale RTI na sekretariat yang jumlah ci pos aspa asan pulai sekretariat nanta aspa ar ko selikorsyo dementa pade ngale biang ka RTI habaro ki department po mekalia Tigidon di department ro ki bang klem 4ai ke besar santeli department dementa gini kepala yo menta nga ora ka report api menta bagi paiba kintip habaro ki department ki lak pos kan teli te habakenya ka total jing lak pos bro khoi ka poi khat news pa pra pos khat news pa pra pos namun kong water resources department kalai chispa prapulai teli Kabar ka Directorate of Statistics kalai chispa lai kulai teli. Kabalai ka Directorate of Horticulture kalai lai kuwai teli. Directorate of Agriculture lai pesan teli. Nada kasoi and water conservation kalai aspa ar punriu teli. Mo kasoi and water conservation aspa ar punriu teli. Nanta ka Directorate of Commerce and Industries kalai jadu chispa kalai teli. Kadetrik jong printing and stationery kala jadu chispa sao po prateli. Nanta po Directorate of Sport kala tang lai hoteli. Sport kala hoteli. Nanta personal department apo sekretariat mementa mencuam 4 yo agar report teki aim tahadien. Personal department ke balabat hida u chief minister jongi kadon kijing theli ke pus nam tau joint secretary khatwai teli. Deputy secretary lai teli. Apa personal department. Nanta Meghalaya State Rural Livelihood Society kalat ke pos hadu khandai photeli. Nanta health department kalat ke pos hadu sanspa sau penyuteli babuan gipak ngapat yo report. Kumga is hasil ngapat yo report. Bat kiwe department kum support jowe ngapat sim report catura ngapat sim. Nanta forest department kalat ke pos hadu khandai penyuteli. Ka pelurudi kalat ke pos tang khat khandai teli. Ka education kalat ke pos nagyo atak khandiat report tang ar penriu teli. Nanta ka Directorate of Community kalat ke pos khan riu teli. Tiga total ke pos hadu menta gini department bang layo ig report kalong be khan news pa prapos. Tiga bede bagani ka RTI bang ayo menta sni. Tiga ne ka fai ka bang wara angne. Kane pa dekade ka accreditation list nam ta kinung te sarkar rokhoi. Ka accreditation list mun kane kade ka sti nam ta kinung te sarkar. Ka sti kamun makadon lese yo don ka kinoy no te sarkar ka sim jingjar ding promotion. Dane ka don jing thung kam be an. Le ka don kano ka jing bomyo e pension. Le ne ka don ka jing transfer kam be an. Te kinung te sarkar kane ka sti nam ta sarkar lagi don kam iba sim jingjar kontak bayanga. Tehang ne kindon gilis paro nado ka joining report ka confirmation deed nanta ka request baru kai kadon kai ni tikane ka accreditation list ka bang wara mentas ni bat kini ki post ka ba lalaj menta ko batai pi ka poi khan news pa pra ka sosi bani thu pi ro idon ki post ki ba officiate la insyaallah pendu nado khandai penyu Nanta ka komposinit korkarau la pendu hawarja sepeu ndai kidon ki badu menta gedang tung komposinit karau pokoknya department. Te habede baka officier gedang don ki batung officier menta ko manong po pada nong stone. Tigane kadai ke mau wara ka report natagasni te ngamla penjurong nang anda pulai ni ke simpor de ki kantar ki alkanta la ganta te tang hing wara ka report ba pinya tip sha ba phi baro ki ba khamtam ki nongwa kam la jam ba nang ne sikmat kapus kalai rukat news pa pra bat haki sni ke bansawan ngan sawara isyu ya ki report ke bangam pat yo ke report adu menta